Ngiyabingelela kubalaleli, ngiyabingelela kubantu bonke kwababukelayo futhi. Ngiyabingelela kakhulu egameni lenkosi. Ngithatha le thuba kafushane ukuthi ngibonge ukuthi abantu bonke uNkulunkulu basizile bayaphila, futhi ngibonge ukuthi nathi uNkulunkulu la sikhona eGhana, njengoba bazi abantu last week ngolesihlanu bengisuka eGoli ngathatha ibhanoyi straight to lapha eGhana, ngize ngafika khona ngomgqibelo ngabo 3 ntambama. Nakusasa futhi ngizobe ngisuka la eGhana ngibuyela eThekwini, ngizofika ngomgqibelo ntambama eDurban. So bengithi ngifuna ukucela kubantu ukuthi kakhulu kwabaseGoli, Pitori, Mpumalanga abebazi ukuthi njalo sisukela ngolesine ebusuku sizofika lapha eGoli eThutwa Street. No, kuleli viki ngeke siphumelele ngokuthi nakho angikho lapha. So sizokwazi ukuphumela next week mangaphosisi ngi-29 leviki esiya kuyona. Iyona viki ngizobe ngabe ngicela ukuthi abantu bonke bangalimali emoyeni kulabo belindele siyeza, bangalimali ukuthi nakho umuntu akekho eduze. So ngicela sibekezelelane futhi ngicela ukuthi abantu bonke sibonane next week ngolesihlanu laba baseGoli, but abaseDurban wonke umuntu nje oseDurban ufuna ukubona uNgobese uzombona kusukela ngomsombuluko, kodwa kuyasetshenzwa noma nje lensuku ngekho umuntu uyafika kusetshenzwe, kodwa nje uNgobese uzobe khona from Monday. Bengisho ukuthi abantu bonke baqoqane, zonke izinto zikhona, zonke izinto futhi zobe sibuye nazo, zonke izinto futhi abantu sizobalungisela ngendlela okuyiyo. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu asisize, siyafisa ukuthi abantu bagcineke, siyafisa ukuthi abantu balondeke emseni kaNkulunkulu. Namanje ngoba nathi Jehova silondile, siyabonga kakhulu ngoba nala sikhona, hhayi ngoba sivakashile, kuningi lokhu ebesokwenza sizokufuna sizokwenza ukuthi masibuyele emuva abantu basizakale egameni lenkosi. Amen.